Mejevo je včeraj v Pekingu sprejel kitajski premier Li Keqiang. Oba državnika sta ocenila, da so odnosi med državama na izjemno visoki ravni in predstavljajo trdne temelje za prihodnost. Kitajski premier je ob tem dodal, da se odnosi ne bodo spremenili niti o britanskem izstopu iz Evropske unije. 中英虽然面临英国脱的现实情况，但是正像历史上中英关系是一直持续向前发展的。我们的关系呢，不会因为英欧关系的变化而变化。 Kitajska in Velika Britanija ne bosta skušali ovirati globalizacije, še dodaja kitajski premier. 我们达成的共识是，首先，中英两国作为世界的主要经济体，我们都共同的维护自由贸易，推动愿意共同努力去推动全球化的进程，在推动自由贸易的过程当中，来完善有关规则，来使自由贸易惠及不仅是两国更多的方面。 Mejeva je govorila o zlati dobi odnosov med državama in izrazila prepričanje, da se odnosi med državama lahko še okrepijo. And we're determined to deepen our trading relationship even further, and we're ambitious for what our future trade relationship will be. So we will work together to explore all options to deliver a high level of ambition for that future trading relationship. Z britansko premierko je na Kitajsko prišla tudi 50-članska gospodarska delegacija. 两国企业会举办多场的经贸活动，预计将签署总额约90亿英镑的商业协议，涉及“一带一路”建设、金融、创新、农业、科技等领域。 Terezo May, ki bo svoj obisk Kitajske sklenila jutri, je danes prejel še kitajski predsednik Xi Jinping.